Assalamu alaikum, hurmatly bizdeki көрөрмандар, катталуучулар. Биз азыр Баткен облусунун Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагы аптанын 3-чү күнү болот бул базар. Торговый базары, эми торговый десе таң калбаңыздар. Мурда таны ушундай болуп аталып калган экен да. Бул жакта майда малдарды тартып көргөздүк. Ушу каналдан катталып, ар бир видеону көрүп, лайк басып, колдоп көрүп катталып туруңуздар. Ошондой эле мал алуучулар, касаптар, мал менен соода кылган байкелерибиз катар сизерге көргөзүп кетебиз. Кыска жарнамабыздан кийин бизге ушул видеобузду улантып көрүп коесуздар. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, көрөрмандар, Кадамжай районубуздун деги эле ушу көрүүчүлөр. Биз азыр Кадамжай району Агорго айыл аймагында турабыз. Ушул артымда турган заправка сатылат туугандар. Баасын сразу эле айтып кетемин, $75 000 баасы. Менимче жакшы эле, себеби булдай заправканы нөлдөн баштап тургузушка дагы бир топ эле акча кетет. Муну иш кылып жүргөндөр билет. Артында жери бар, жери менен кошо жанында трансформатор, бүт бардыгы даяр, сонун болуп курулган, туалети дагы бар, офис, оператор, бүт бардыгы бар. Мына дегизги трассанын жанында, бул жакта мындай басымдарында көргөзүп коеюн. Заправкага келип, ачып, бизнес жүргүзүп, байып кетиңиздер. Эми бул неге сатып атат экен деп көп суроо бергисе, ошого сразу эле сизге жооп бере кетейин. Бул заправканын ээси азыр Кудайга шүгүр көп жакшы иштерди иштеп алды. Азыр эми башкача дагы сонун бизнес баштаганына байланыштуу эми бул жерди сатып, дагы бир башка өзүгө окшогон адам дагы байып кетишин каалап, мына ушундай сатууга чыгардык. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, алып коюңуздар. Мына ушул букалардан баштайлычы. Ассаламу алейкум. Ака канчадан болду ушулар, айтып коесузбу? Бука 150ден. Мунусу да 150. Мунусу да 150 экен, караңыздар. Айтылыш баасындагы болбосо. Ассаламу алейкум. Канча болду букаларыңыздар, ака? Айтып кое берсеңиздер, импровизация кылып. Ака, алдыңызбы же саттыңызбы? Алдым. Канча болду? 110 миңге. Siz kançaga aldınız? Bayaka? Sattınız mı? 140 binge satılıptır, bu 110 binge alınıptır. Assalamu alaikum. Baygeler kandaşlar, ne soğuklar жақшы ма? Koşkorlar, iyi koşkor değil mi? Adaşıp kettim. Bukalar aytıp koyыңыздаршы, kaçadan oldu şular? 128'ge. Aka kaçıp durun? Bitti bu zıdas, kaçıp durun? 128'ge bu berilbettir. Bulçu? 126'ga berilelek ha? Boldu rahmat, bazarыңızlar bersin. Boldu, köre verin. O nar жағына дағы өте көп өмелер байланыптыр. Мынакей. Мына бұқалар. Ушул жерде да мен таган бар эле, жүрө берчи эле. Ассаламу алейкум. Канча болуп турушул ака? Айтылышы канча эми? 125. 125 миң. 2 жашар болуп калды булар, а? Полторашка мына 125 миң экен айтылыш балчык. Канча миңге барды ака ушул? 80 миңге барып ушул. 80 миңге барды мына ушу бука. 80 миңге. Мынагей болбосо каттар букалар. Ассаламу алейкум. Канча болду бугаңыз ака? Кайсы канча миңге барды? Новаз бар деп коюң да. Оола эки ой сатылды. Кайсы? 57 миң. Мына экөөбү? Шеме мына? 157? 157 миңден сатылып турат. Дене 157 миңден. Вала бозмен нарқара 300 миңге сатылды. Нарқы бетте. Нарқы беттеги, а? 300 миңге сатылды. Нарқы бетте тартып бирөө сөгөт бияктан тартып. Бай тартып келатты бияктан? Эгасы жок экен деп коюп карап кел жатыпчы. Канча болду? 120. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sizler aldыңыздарбы? 120 миңге. Неме болуп туруш ушул? Сатылыптыр. Мынакей.
Buğаңыз қанша мыңға барды ака? Bilmiyorum. Қайсы қаншаға барды? Білесің? Endi az egasini chaqiryapmiz. Emimi? Sizlarga bor bu yerda? Ushul qaraba? Narx a? Qancha bo'ldi atayim bular? So'rashdimi? 120 bo'ldi turmuna. Yo'qmi? Kichinakalari ko'tarishami? Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi tarpoq? Qonajin. Ha? O'ta mol bor, otasini sutli mol. Bo'ldi. Eliktin üstüge bana soda bo'ldi bana. Oxunada, jaylovda, salqin жерде жүрген qonajin mına. Gördüңүздөр. Qayagıdan mal? Bo'ldi atamiz hozir. Oldu. Ақсақал, ассалаумағалейкум. Қаншаға сөйлесіп жатыр? Қаншаға сұрап жатасыздар? Қанша болды бұлар? Қарасы? Можно не отвечу. Ладно. Я просто молчу, просто ухожу. Окей. Есі жоқ. Мына қараңыздар. Мал азырақ. Sağ sıyırlar. Assalamu alaikum. Akalar mı? Sıyırların egeleri var mı? Hiç kimisi yok dedi. Hayrat barakesleri aytыңчы bir qancha minge barıp ketdi. Mana 80 minge sattık hozir. Bali, barakasın bersin. Keyinkilerçi? 140 ming bor. Satıldı elek bula? Satıldı mı? Yaxşı. 139 minge satılıp durumda o. Torpoğu menen. 140 minge barıp Деген kanal? Qadamca Media деген. Qadamca Media. Biz de tapayda aldı şunu. Kaçağa vardı şul? Şunçalık kıyın. Assalamu alaikum. Qancha balıyımız? Bilmem. Жақсы екен ау, здорово. Шведский вообще ангус. Хо, торговый мал базары. Шулы қаншаға барып тұр ақсақал? 155 ке бербеді. Бербеді бе? Жаңа айтып отқан үй ушыл екен мына сүтті. 155 минге. Берілбеп тұр мына қарасаңдар желіндеріні. 155 мing екен. А? Батпайды аты шу алыстайыншы. Мұнда қылайыншы. Мұна. Так. Байкебіздің үйі ұшыл екен. Желіндерін қараңыздар мұна кеп. Қанша литр сүт береді азыр бұл? 15 ке чейін. 15 литрге чейін сүт береді екен. 15 ке чейін. Қаншаны туды бұл? 3. баласынан, шведский. Шведский 3-ші баласы. Мұнакей. Вот, қызыққандар. 145 мing кемі бар мұна. 3-ші баласы мұнда. 15 литрге чейін сүт береді екен. 15 ке чейін. Барған ба 145 мing, а, Мұрат ака? 5 кәмі бар. 145 мing. Сұралған ба қаншаға барды? Сұрашылек. Сұрашылек әнді Болды. Жетіміш қанша меңілер? Номеріңіз қанша меңілер? 553 мені. 553 75 75 76 76 51 ha? 51 75 76 51 553 dediniz ha? 503 menen. Şunu 53 menen. 75 76 51 75 76 51 номерді çalasыздар. Торпоғы. Мына торпоғы ма? Торпоғыда жатады. Мына торпоғында көргөзүп коелу мына. Торпоғы ыргачы торпоғы екен мына. 15 литрге чейин сүт берет экен. Анын жанында да мына үй турат мына. Жакшы аябай жакшы уйлар келип тур базарга мына көрдүңүздөр. Кичинекей торпоктор аз келиптир.
Qanchaga surab atat? 121. Ha, o'zingizlar. Narxi bo'lsa? Allah olsun. Buni olsa? Ha, yaxshi. Qanchalik torpog'i bu? 4-4. 4-chi 121 mingga buna savdo bo'lib o'tadi buna. Ma'qul bozoringizlarni bersin, mishat etmaylik, qarangizlar. Buni bilmadingiz qancha bo'lganini? Yo'q. Allah xatta olib qo'yingizlar. Buna bozor. Mol hozir ochib turibdi buni. Mana bu bozor.